ni ukuvuga ngo akazi uba urimo urakora ni ugutuma abakiriya banywa bari muri modo. Bari muri modo? Yego. Ikindi ugatuma abakiriya baza. Icya gatatu ugatuma batinda paka muburaranye amajoro paka ni ugutuma abagabo banywa inzoga paka badatashye. Kabari gafunze. Ugura umufatanyacyaha. Sha nukuri icyo cyo nacyemera. Ariko kuba ari bari muri modo ho. Gusenyera imbwa abantu. Oya. None se nta gihe ugera kubwira umugabo ati wa mugabo akwitaye ko bwije. Nta se ngendarana nawe. Gusa murusha imyaka ra? Murusha imyaka? Cyane ko ngewe nta n'abapapa tunaziranye kereka baba baje mu kabari gutyo bisanzwe. Ngewe abanjye ni abasore nta bapapa barimo kabisa. Cyane yamvuga ngo ashuti zabaye nyinshi. Buriyo nama ako amajoro abaye menshi cyane. Ndi guhostinga ntago ari itegeko kunywa inzoga. Inzoga wasange warara ijoro n'abantu banywa inzoga utanywa inzoga kuko bigashoboka. Sari ikibazo aribwo baba bakugurira. Nasa hostinga abantu batitonda. Ariko saba umfata ute? Ngufata uko nguko umeze. Ukuhe yitonda ifoto. Kwitonda. Kandi ni yego. Ni live kabisa.